Ke mafapha le marataro a wa dirisang matlole a abelwang diprofense ke puso ya bosetšhaba. Mafapha a boitekanelo, thuto le ditirelo tsa baagi ke mangwe a ona. Madi ano a boa jaana le fa seemo sa ditsela mo profenseng e le se se swabisang ebile tlhokego ya ditleliniki e le kwa godimo. Baagi ba tšhakgetse. Why should the money go back to the treasury? A tshwanetse re a berekele batho. There's no road, there's nothing. Lefapha la boitekanelo ga le a dirisa 256 million rand, la ditirelo tsa baagi lona 380 million rands, fa lefapha la temothuo le tlhabololo ya metseselegae le reteletswe ke go dirisa 85 million rands. Puso ya profense yona ga ya dirisa 445 million rands. Makoko ganetse kwa kgotlatheo molao ya profense a re seno ga se a amogelesega. Madi a mang a lositsweng a boelwa morago ke a public works a tlamehile lokisa ditsela. Ha o checka metse le metsana ya rona ha ona ditleliniki a dina meriana. Mo go 1 billion rand e sa dirisiwang, profense e boetswe ke 600 million rands. Fela skopa sa re seo ga se a tshwanela go tlotlomadiwa. The Premier must come to the party and ensure that this department doesn't surrender any fund. Fa le tsibogela potso ya DA, lefapha la matlotlo mo profenseng la re madi ano ga a dirisiwa ka ntlha ya gore ga go a latelwa melao fa go abiwa dithendara le gore felo gongwe borakontraka ga ba dira tiro e maleba. Mafapha a thuto le botaki le setso ona ga a boelwa ke madi ape. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.